Берип турат. Азыр ыйлайм азыр. Чай куюп атам. Апай? Чай куюп. Бүгүнкү Диманы үйлөнүү ирпети менен куттуктайм. Рыска менен экөө бактылуу болсун, түбөлүккө бир болсун, быжырап балалуу болушсун. Бизди ата энесин сыйлаган жаштардан болушсун. Oyunlarıma başlayıp oynap yetkili Gönlü açılarmayım bir gece Beyman olup taştımda ömür süreli Что вы хотите сказать молодоженам? Чтобы они были счастливы, здоровы, ну, типа, чтобы всегда было там уютно в семье и всегда было тихо вроде. Ну, Деген сұлукен, деген жақты, Майкен бақытлы болсын. Байтакен баласы үйден атат. Бата болсын, бақытлы болсын. Бала тәресін. Майкен бақытлы болсын, аял сұлукен. Көп жашасын, толтыра бала тәресін. Жеңеме чай құйып беріп тұрсын.